nang ne shakman kipat ba kene ke jala ke badan kali bapendon kam shimet ne ki kali kamai haba bethai ki shaka kali jongki ne ki don kinu ki thut ki shaka ken sakut shu dabun kenta khamtam ladakem don ru ya ki spare tire ya kani laban ong hadin ba hakani katayo lami kawe ke kan hon ke batang maria don bapun haba sniu ki shaka kala let shaka ta ke jaka ban yarap ban pensiona Hagasi balang jong katayo la pentrai kampura ya kakan hun kaban her bran da kali jongki syakijaka badon ki kali ki basniu ki syaka bat ya kan kali bapendon kam da kan kakan hun la tip kumka mobile skill van kabalapen ya da kakan hun Astha Foundation bat ha kan kathan jate la mingi kadang trekam tang ha ki lai tli ki jalla bakan thop ya ka Manipur Mizoram bat ha kan ki jalla Meghalaya Ya kan kali la pelat ba hakajialang kebelalong hadan Bosco Youth Center la imkra Shillong da Executive Director jong ke Meghalaya Skill Development Society Bhupen Hajong belalong kongsan hakajialang ringkat kajiadon lang Colonel A Basnet nak Assam Rifles kum usembut kongsan Kiwede keberadaan hakni kejialang ki kentup yau chairman jongko Rubber Skill Development Council Vinod Simon CEO ke Astha Foundation Arnab Chakrabarti bat kiwe